Ka jingyele kai football kabala peniat da kanongpo Sports Association kalapoi sya kabakut menta kasngi kabala long hamadan jong ka NSCA Palms im ha kabaka kenhon jong ka Ribhoy United FC kala rae ka nam ladu hadien bakala laban pelim no ya ka Blue Bombers FC. Hakane kasngi penkot ia kane ka Lempung lawan Bansaki daw ba Meral Bonds MLA kanongpo constituency kumukongsan usamla aibor khongji uway na kirang yele kai ka India kumusembut kongsan uba Balaji Rani MDC kanongpo uba Sunshine Makri kakong Marian Maring bat kiway ki riurang ba bat haka jingya saki da kispa ngut ki paj ba nong Kershan jong baro arteli ki team. Haba pai sya ka jingya kun final kabala long hakane kasngi hapadeng ka Ribhoy United FC persya ya ka Blue Bombers FC ka jingile kai kala long ka ba itnan wat hapadeng ka jingya kun bajur nadu ka kelas step hadu ka kelamit amsyam ladon satya ban yo ban penki ya kajar dai hadien ka jingya khat nakaliang ki bor peniat kila rai ban penlong no da ka jingya shoot tiebreaker bat da ka jing tebit kirang tap goal ka kenhon Ribhoy United kalayo ban ra sendon ya kanam ladu jong katay ka Lempung. Ya ki ladu hakane ka Lempung kilayo ban kori ka pisa ka basilak tengka rengkat ka trophy bat ki basyarem kilayo ya ka song pisa ka basan po hajar tengka rengkat ka trophy bat kala donru ka jingsam ya ki khusnam shimen. Gol! Ay, nyamuk! Tur, ay lara! Keluar tu sana. Tolak nak terus. Di poin mentang di tim Paatli semua penhun yang terbang kawan Masaki kenika mas untuk sini nomor ba nagleng di upload ekstra tiket pada kapal ke Bakordo jengki menwan mentek bisa berarti menakai maka kabar ini penting kan nuksa kabar nomor dan kini hetrek lihat baret kena baret ke anglut balong kuliah bumepi kini krial badan dari bak ni kena jadi jelas nakrai ki trip oh begitu state clear ke sobha beni ke nuksa sobha bak balai kini ke bang sen berobo kat sebenarnya balong gum gas ini ngana dari kuliah banda lawai kegien sobha beni yang lain keluar berar ketim bejot neberem Namanya silap sen membunsin ketim barem wan yeng tang do manager lagi substitute player kabaru Iwan Pong the sleeper kon gibet ngam kwa bani gani soba ngai gini ngero ya nampo sport association ko lawan organizing ni tournament ndai ngakentu nagrian jonga bang kerpa lada fila ka khamba bin organize sibun di is group tournament Nani di youth league, nama member gini is group di youth league, pila ban say di star, nani di pro di ban mikna di jela bagari.